Whawhetai ki pia malo mo e tau toi maawa e pongi pongi le lei koe ni tali fia loto vela mawhana e tako tahanga toa pe ki tau malanga sāpate koe ia o aho ni sāpate uluaki e ni o ono i mahina o i wanua taha fitu pia whawhetai mua ki koe tau toi tu uta mo ui ke ulak sāpate o e ono i mahina o e whanonga anga o e tau koe ni sāpate aho wha o sune o i wanua taha fitu pia ko fe pe hatapa o ngalo pe ku ke me amia i tato e fetapa i he pongpongi ni o ko tali fi lo to vela ma fana ko i huafa i kona mo huafa le lahi ho tau e ko si su kalaisi o fa pe ko alo mari e pe ai me ko toa pe me apina pia ko amanaki be te ke mau ha a hore rei pia mo e ki fononga atu ki siasi ku ke kau ko ki ai ave ko toa ke ho family pia mau ha taimi le lei mo ma nga kresi fia pe mo monu ia i aho ni whatanga pe mo i kikene tāpo i kina toko tahanga toa pe ko whafonga doi pe ai Klofia ma Global Network Klofia ma fola mo ui pe me Klofia ma Media Ministry ai whakamalo matuaki loto honga mo oni ki toko tahanga toa pe o ke whaatoutou wa whea mai ho tau api ni whakamalo at kati mo tolo mo laiki whakamalo kati mo tolo mo comment ni whakaloto lahi pa behe fua kati mo tolo mo hanga sea e tau Klofia ma yo mo ngahi pe si whakamalo matuaki loto honga au pito o whakihanga i tio whai tāpu i kina koe mo ne whakamonu ia koe i he whanonga aku tau whai i he whanonga pili kimi koe ni whamalo ma ke whaki kau sponsor na o whai e ngahi fuaki koe tokoni ki hana whakamafola e Conspiracy Isu Kalaisi i he Klofia ma Global Network whalafola mo ui kau maa whoke Media Ministry pe ko whakamalo at ke toko tahanga toa pe o wakihanga i ki o tāpu i kina ki mautolo pia mo e whelaulau pia mo e vai manawa pia mo e aufua tō koe uhi pe koe Conspiracy Isu Kalaisi o tāna pia mo e hikene tāpu i kina e toko tāna toa pe ki kore e peho mo lotu mai Klofia ma Media Ministry ka o maa fōke mo ki motu ata o maa ki kei mao peha maa ku kei mawhana kei fo o e pongponga toa pe kei tau kau ngā inasi whakatahai maratua mai i he lotu whawhetai a pito ki he iki ko ko le mari ko ni ki tau hanga ki he lotu hi ko e tau hoko atu rewa ki he folofola mo tau malanga sāpate ulak sāpate ko ia o mahina ko sune e tamai ko mau lotu ia ki a Fiona toi hoa mai mua ai mafi pe mo mana mai a Fiona he ko e tala noa si o pe ko e mana mai mafi ko koto mo ui rea mai be ke folofola mai ka tuku ke mau mata mi a frau fono ko ore o ko le o kuifo ko le o kuwowo ka koe fufunga mo ui, a sisu klaisi ko alfa mo ui. Emeni. Koe le soni e tau malanga sāpate uwaki o sune o i wanoa taha fitu. Kuto oia me taha penga hi le soni ko ia o i wikeni. Koe ipiseri. Uwaki kolinto, mre bahe koe hono hongo fulu ma, wā mre vesono tolu. Ke ves ko ia ahono hongo fulu ma tolu. Teu ngai aki e liriu ai pāki motua mre liriu ko ia a Thomas Wesi. Ka koe haa beha le liu doi tapo kuke ngai aki pe ke mui mai pe ke ta whanonga whakataha koe haa hatau wakonaki i he folofola o ku o mai he eiki maki tau tolo he sapate uluaki ono i mahina e whanonga anga tau koe. Koe ka veinga o i tau malanga sapate o i ahoni o ku pehina o na whakarea koe lau maari e o ku tahape. Only one spirit. Koe lau maari e o ku tahape. Ko tala noa maari e mone apostolo i he lesoni koe. Ula korinto tahawa vesi tolu ke vesi koe hono hongo fulu maa tolu. Ko kori ke toki i mawhinga maari e pa ke toki lau mua e tau lesoni. Pa ke lau kotoa e pepa me vahe tahawa koe a ula korinto. Koe tala noa maari e mone ai apostolo. Apu ke mea i pe koe taha e ngahi polo pareman ai hoko ke siasi koe o korinto. Koe mea koe maa vahe ai siasi. Ulaki ipseri koe apolo ki korinto, koe ne wheinga ke tari ai ngahi whehui, solova ngahi polo parema, nai hoko koe he siasi. Pea koe taha nai lahi ngahi polo parema, ka koe taha ngahi polo parema nai hoko siasi o korinto, koe maa wahe i loto pe i he siasi. Ia e ki whalokunga kakai i loto he siasi, unau tala mai ko Paula ki mautolu, ia ni ihna nau tala mai ko Apolosi ki mautolu, ia ni ihna nau tala mai ko ki Fasi ki mautolu. Ai ko pita ia. Ai ko kon whakarea ko taha na e mo vete na e maa wahe ai kakai ko ini he loto isiasi ko ia o Korinto. Ma tui ko whesiasi pe ni e ta loto isiasi pe ni o whakakulupu pe whakakaunkengi pe ako maa wahe i loto isiasi.
Pea ka taha ngai whainga e apostolo ke whakama opo pea ke toa ngahi mahe mahi ko ngahi peuri ahang ka toa ko ia ka nau hau whaka utaha ki he fo i sino pe e taha. Pea koe ne whakamatala koe ne a paula ia ula kuri tō tahawa tolu ke taha tolu. O kune hanga lewa o ngai aki ho tau sino, o ku tanga pe ho tau sino ka aku lahi e ngahi kopumba mai ngahi memi pa. Hange koe nima, koe wae, koe te ringa, koe mata, koe ihu. Ka koe sino o ku taha pe. Hanga lewa e paula o ngai aki e whakakaukau ko ia. O le talamai lewa he le soni ko ia o malanga sapate o ahoni. Peka taha pe le soni ko ia o wikeni. O ku taha pe alau mari. It's only one Holy Spirit. O ku taha pe alau mari e. Ka koe ni ngawe, o ku ne ngawe i e ngai fuaki ofa. Pe koe ngahi mea ofa alau mari. Pe koe gift of the Spirit. Pe aku lahi au pito e ngahi mea ofa ko ia alau mari. Pe neongo oku kehe ai ngahi mea ofa. Ka hono mo oni koe fo ilau mari e o ku taha pe. Ai hange pe ko mea na hoko he loki o olunga nei tamai na hoko i fufu oni matani malo to hinga wa hai wa besu la ki ke fa pena ye le pe menga elelo manga ai fa fa ta pe fo imanga e taha ko fo imanga e taha ai ko ngahi gift o Holy Spirit ko ngahi mea ofa o wang he o tua ke to taha o asibi he ngahi vesi ko fa iteri ha pe ai o tua ulaki ko le fuaki ngahi mea ofa ko ya he ne fa iteri ha kono wa o kone fuaki ngai mea ofa ko ia ki he ni te nau malama ke whakahoko ai mea ofa ko ia. Pe mai ngā au e ko ia. Ai aku mahu inga au pito e kau ngā kalisian ki tahonga whakatoa ngā i koe ngahi fuaki ofa ko e ni pe koe gift of the Spirit. Koe o atu pe ia me fo i lau maari e pe e taha pe koe only one Spirit. Koe polo pole munga na hau koe sase o ko Korinto na e lahi ai maa bahe. Koe piki ai kakaia i he ngahi fo i waa. Ka ika ke nau piki he te fito pia mo erito. Nau piki ki nau toli i he gift. I he mea ofa pe koe gift of the Spirit. Ka ika ke nau piki i he Holy Spirit. Aya koe Holy Spirit is only one Holy Spirit. Hange tau pe ko hosi no only one body. Ka uha, ka akulahi ngahi memi pa. O kulahi ngahi memi pa, uluak. Ua, o ku kehe au piko nau position. O ku tu e ni mahe, tu e va e he, te ringa he koe hiu. Kehe ai me mipa koe, me mipa koe. Kehe hona position. Kehe lewa ai responsibility pe koe role, pe koe hona whatongia, ngafa whatongia. Ka koe na taunua ngā we, koe na contribute, koe na luku mai ai mea, ke aonga, or to build, to edify ai body. The same thing, koe same principle, ta tau be only one Holy Spirit. Ka aku kehe ai gift, me offer gift of the Spirit. Me ofa ang he otua ki tamakoe, ke he me ofa ang otua ki tamakoe, o ang i tamakoe. O ke lewa ai gift. Kaka taingo operator ai gift of the Spirit, ko na ngā we tuha to contribute ki he body of Christ. Ka fo i polpole mo le hoko ko i Korinto, ko heke kakai on lofo he gift. Tamahe ko tamakoe ko Paulo ki mautou, Apolos ki mautou, Kifas ki mautou. Ai aku alu kakai on lofo i he gift. I he mea ofa, i he gift of the Spirit. Kai li aki lewa ai ha, ai Holy Spirit. Uhinga mai lewa ai apostolo, i he ngahi besi ko ia, o e lesoni ko ia, ula ko li tota hawa tolu ke taha tolu, kai tuku ai piki i he waa. Ka ke foki mai o piki he ha, he te fito, he erito. Tuku ai piki he gift of the Spirit, ka ke heke mai ko o piki he ha, i he fo i kakano ko ha, ko Holy Spirit. Why? Because ko Holy Spirit is only one. Koe mea whima koe ke siasi, koe hea koe oneness, koe spirit of unity, koe lau mare o ngata. Pea o ngata hai he taime u tau hawai ke ha, o pipiki ki tau tolu ki Holy Spirit. Thank God for the gift of the Spirit. Whakawheta i ki he kiko ngai mea ofa. Pea toko lahi kakai, hanga he otua o ang, i he ne whai te riha pe, ai ngai mea ofa o lau mare e. Pea kua whakawheta i lahi au pito ki he eki e kai. Ka koe ngahi waa pe ia. Koe ki waa e taha, koe ki fo i elelo manga, koe manga e taha. Ka umaha inga ke tau foki mai pe, o nofo taha i he fo i ha, only one Holy Spirit. Koe sāpate koe a honi, koe sāpate i whakamanatua i mamani, ai hoko mai e lau mare mani he loki koe i olunga. Nā nau kātoa no to taha tohi ngā iwa hewa vesua ke wha, i e potu pe taha. Pia whakafoki whaape kua hoko mai futu oli matangi maa lohi whakapito e whare.
Pea mai ngai elelo mga hanga hafi on nof ia tina utoto ko te wano he loki olunga. Pea whakamanatu i he ngai whare lotu lahi sa silahi i maamani ai hoko mai koi a lau maria manani i he loki koi ai olunga. Pea kai ngai reso ni koi ai weekendi aku nofo taha pea whakakau ai mahu inga koi ai ngau a lau maria maonani. Kau ngā kalistiane oku mahu inga au pito ai ngau a lau maria maonani. Mahu inga au pito. Ko whakamatala maari o ngā ke apostol. Te ulaua te ngai vesi koi ni, ka vesi walu, ke vesi koi hona hofulu mātou. Tā noia Paula ke ngai gift of the spirit. Aia koe ngai fuake e otua, e hono lau maari manu ni, ai ngai mea ofa koe ni, ki he ngahi kupu koe ngai mea, ko koe mo au koe ngai kupu ki tau tō me bipa mato o sino o kalaisi. Ma tui koe si koe sino o kalaisi koe body of Christ. Only one body. Ka kui tau tolu koe ngahi kupu koe ngahi mea mipa ki tau to ohono sino. Pea ku kehe rewa ai ngahi mea mipa ko ia. Pea ku kehe rewa hatau ngahi whatongi ia. Koe mea ofa ko mahi o tua maau pea ki pehefo ki a te au. O ku whi ngai whakataha rewa ngahi mea ofa ko ia. Ke tau tokoni, ke tau luku, ke tau contribute ha mea to edify, ke lang hake to build up a body of Christ. Koe mea so no valu ni kau lau atu. Pe me liriu ko ia ai paki motu a koe au wisi. Pea kua fuaki ki he tokotaha ai lau maari o e rea o e poto. Pe koe word of wisdom. Pea koe tokotaha rea ai rea o ilo e lau maari e ko ia pe koe word of knowledge. Pea si hiwa. Ki he tokotaha i he tui i he lau maari ko ia ai e koe faith. Ki he tokotaha mo le fuaki e whakamo ui i he lau maari e ko ia ai e koe healing. Hongo fulu. Ki he tokotaha ke whai ai ngahi ngawe mana koe miracles. Ki he tokotaha ai kiki te koe prophecy. Ki he tokotaha ke ne ilo ngahi lau maare pe koe discerning spirit. Koe lau maare ilo. Discerning spirit. Pea ki he tokotaha reba ai rea ke he koe speak in tongues. Ki he tokotaha reba hona whakamatala koe ai rea ke he koe interpretations of the tongues. Vesta taha. Ka okulanga ieni kotoa pe i he lau maare pe e taha. O wahe takitaha ke tangata katoa pe ko ene wha i te riha. Ne ogo koe fo i waai, koe kifte, koe mea ofai. Ka ko langa i pe he fo i lau maari e pe ta koe Holy Spirit. Pea pehere me whaasi koe pesol taha taha. Aia kune wahe takitaha ke tangata katoa pe ko ene wha i te riha. O whawheta i ki he egi. Mana tui koe rea ngai aki koe gift of the Spirit. Koe fo i rea koe gift koe mea ofa. Koe mea ofa, koe mea ia e tokotaha ke. Nā ne te uteu ia mea koe ofa ki ati ke te koe. Taki hao lima koe o receive e mea ofa koe ia. Ka koe mea ofa koe ia na e te uteu ia e tokotaha ke he, ma au. Koe gift of the Spirit, koe mea ofa koe lau marie, koe mea ofa ia ai o tua whakafoma no lau marie marini. O kune o atu ke te koe, o tufa ke tokotaha he tangata takitaha, mo whiwhire takitaha, o whatatau ki hea, ki he ene whai te riha. Whakawheta i ki he eiki. Kai ta mea ia ki taua. Ko ene whai te riha pe ia ai o tua i hono lau maari maoni oni. Pane o atu leba ke te koe ai ngahi mea ofa. Ta o fitu upe ai. Koe mea koe kuke mau, koe mea ofa, koe gift. Koe tahane ngai polo parema o lotu, koe tau whaatala e tau tolu ai gift ai mea ofa, koe tau mea. Tala e tau tolu koe ku mea, Ko osiange ai gift a mea ofa, ko tau tala e tau tau ia, ko ki tau tau ona o e mea ko ia. Ei, ko e mea koe kuke mau, ko e fu mea ofa pe ia ai otua. Whakawheta i ke eki, ko e hae whahinga mea ofa o atu e otua ki a te koe. Whakamoi mahaki ko healing, hange ko penihini, ko e gift. Ia ka kai is a word of wisdom, ka nau taimi koe nau whare e ha mea, word of knowledge. Nihi koe speak in tongues, koe nihi koe interpretation speak in tongues, koe nihi koe discerning, nihi koe prophecy, koe kau palofita, Koe hae mea kuke o atu he o tuha no lau mare manu kia te koe, e ka inga koe mea ofa pe ia. Koe uhi koho ilo i koe mea kuke mau koe mea ofa e o tua, o kule tekelere e ia mea koe hikisia pia moe pore. Koho tau nā tula whakae tangata pe ia. Koe kamata pe ke tau asi haki i mea, ko kamata ke tau ulu pupula, o tau tala koe tau mea. I kai, koe mea koe kuke mau, koe mea ofa pe ia. Mea ofa. Lahi apito e nihiru na wha inbox mai o whakamalo mai i he polokalama koe ai kalofia ma.
na whakamalo mai, na tala mai, hoko apita koe tāpu ake. Ta mai he nihi, te au he inbox ko staimi ke iuia uia koe toke tā, pe koe palo fesa, ko nau toki ilo e nau tole fo i vesfolo fola koe, nau tala mai, maali au pito e malanga, pe koe hae nau whahinga compliment, pe koe nau comment. Pe koe whaatalange pe ke kakai koe i he inbox, whakawheta i au pito ki he iki, koe mea koe kou mau, koe mea ofa ia ai otua. Na i kai ko haku mea ia ako. Pe i kai kia ha pole pole, pe ko ha hiki sia. Ka ia haki ileleye ki ngau e koin oku whai, ka inga ame kotoa pe ki he ouna. Ki he tama koe nai a ana ai mea ofa. Whakawhetai ki eki o mai he eki ai poto, o mai he eki ai whaiwalea. Pe koe haa pe ha mea o kou mao, e ka inga, malo au pito ho whakamalo mai o kou honga ia lahi au pito. Katau awe kotoa pe mua ai nge ia, mea mai langi ki he otua. Koe otua nane o mai ai poto. Koe otua nane whakafonu pe whakapito hoku mutu ake rea e poto mai rea e ilo. Pea maali hamalanga pe ko hawahe wahe. O ai otua pe, ko ene mea ofa ana kia te au. Hange pe ko koe. Ia ha mea ofa koe tahine hiva, koe ki tamasi i hiva reo le lei. Oua au pito nake te hikisia e osi ho hiva, pe auraku lewa e sia si, pe moe ke kakaino tala. Tō atu ho le o, hange ha angelo. Tō atu ho foi le ho solo. Tu i mala ata, tō at Elvis Presley ata ho le o. Oua au pito nake te hikisia, au tau tali e whakamalo ai kakai. E nau ngai comment, ngai compliment, whakawheta ai ki he eiki. Ka ke mana tu i koe mea kuke mau, koe mea ofa i ai otua i hono lau maari e manu. Kono hui ngā peke tautou whakamanatu ati ke te koe. Manatu i ke awe ke otua ai nge ia moe langlangi. Oku tapu ke kai haasi ha mea. Ha mea peu tawe, o ke tā mea rea, tō atu hotu hu he kīpoti. Tō atu honi mahe i he tā ki tā. Hau e kakai o nau, tala atu nau whakahiki i koe. Tō atu hotare niti. Manatu i koe mea kuke mau, koe mea ofa ai otua i hono lau. Koe gift of the spirit. Koe mea ofa mea lau maalie. Kake manatu i koe hau bebe me fo i source pe taha, koe Holy Spirit. Uhinga leo me tānoa kia a Paula ke siasa Korinto. Fula e na uo nofo he ngahi waa. Lai no ki yo nofo he manga. Nofo mai tāma ki fo i manga koe. Nofo mai, hei, tuko e nofo he manga. Tuko e nofo he waa. Pea koe fie lau e maa wahe, koe takitaha pipiki. Tama he kau tāma koe ko Paula. Tama he kau tāma koe ko Apolosia. Tama he kau tāma koe ko Kifasia. Kono hinga, o fulahi e o piki he manga. Pea moe waa. Hau ki Spirit. Hau ki Holy Spirit. He koe Holy Spirit is only one. Koe lau maari e maa uni taha pe. Pea koe lau maari e maa uni is the source of everything. Koe lau maari e nane oange e kif ke he tāma koe. Whawhetai ko Paul. Anga lewa moe kif ke Apolosi. Whawhetai ko Apolosi. Anga lewa moe kif ka Kifas ka Peter. Whawhetai. Kehe peho nau ngai function, me nau ngai responsibility ki he body of Christ. Kaiwa te ke piki a Paula mo Apolosi mo Kifasi. Kakeha o nofo i hai. I he Holy Spirit. He ka lau maali e kuta. Pea kai tā mae na ne tufa ki a Paula. Pea mo Apolosi. Pea mo Kifasi. Ai mea kong na mau. Ange ki a penihini a healing. Ange ka Joyce Meyer ai pefine e ako. Ange ka Titi Chaiti. Ange takitaha tufa ke toko taha. Kake mana tui o ai piki he waa pe me manga. Elelo manga hangea. Tuko e piki he manga. He manga. Me waa. Kake piki he elito. He koe Holy Spirit. Mana tui koe mea ofa. Peka pau te ke heke o piki i he waa. Pea to'o he o tua ia e foi mea ofa. Peke whaka ofa. Koe uhinga o mui he kautama koe, mui he siana koe, mui he fefine palofita koe, peko evangelio koe, peko haha mea. Koe hui foi kohondo kif. Peka pau lewa e to he Holy Spirit ai kif. Whaka ofa moni ko koe. So koe mau inga e tau hau pe tau tolo nofo i he lau maari e ma oni o tua e kainga. He koe lau maari e kutaha pe, is only one Holy Spirit. Hange toh pe ko sino only one body. Ka aku lahi ngahi memi pa. Whawheta i koe nima, whawheta i koe vae. Whawheta i koe mata, koe ngutu, koe te ringa. Au ngā lahi ki i waa kotoa pe. Moe nau luku pe ke sino. Ka aku mahu inga ki tau nofu mau pe he sino. Koe poini a Paula ki Korinto. Mahu inga ke nau hau mua o tuu whakataha. Ngā ue whakataha, loto taha. Koe ahonia o le soni ko ia o sāpati koe ni.
mo hifu alau marie na nau katoa loto taha i he potu pe taha he loki olunga ngā oi bahai ua ulaki. Tā koe mea ku whia mau he lau marie mā oni. Koe tau unu mai pe ke wheitu pe taha. Pea tau loto taha. Koe palo pare malahi na hoku he siasi. Koe tau hao pe ke fufare lotu pe taha. Pea mo fu siasi pe taha. Ka te kei ke usio he loto kehe. Kehe atu ai loto koe. Kehe atu ai loto koe. Kehe ate whie mau koe. Kehe ate whakaamu koe. Ogu mahu ia ke tau hau. Ke wheitu pe taha. Pea mo loto pe taha. Kono ti whai ni ko he kau skola e whaidea koe loto taha. Nā no kātoa pehele i wheitu pe taha koe upper room i. Tohi ngā wahe ua sulaki ei. Nā no kātoa i wheitu pe taha koe upper room. Ai koe place ia. I he loto pe taha. Koe nau hanga koe o ti whai ni he kau skola e whaidea koe koe loto taha. O kuhia ki hei. Mana tui ko toko te au anoa na talangi e sisu ki he ni i koe ni mani kau. Ako ngā. Ke ona nau alu me se salema ka nau nofo o tatari ki ha. Ki he palo mesi ko ia ai tamai ko lau mari mani ke hoko mai lau mari mani ke whakakofu ki nau tolu mi olunga ai ko luke ua whawhahi mati ko luke na hiki ko spera luke ko luke na to hiki to ke tākun ko luke na to hiki mo to hinga awe ka pati hanga o whatonga e luke ua whawes whahiwa o asa ai whakaria ko tane si isu o lewa hamu aluka mu tatari i se usarema ka lewa ke hoko mai ai maalohi mi olunga ke hanga whakakofu ki mo tolu clothe with power from on high whakakofu ki mautol ake mālohi mi olunga. Kau ngā karistiane, ko luke ua whawhahiwa ia. Mautatari ke whakakofu ki mautol ake mālohi mi olunga. Ko e uhinga ia ki he lau maari mani. Ka maute ke laua luke ua whawhahiwa, koneki mai ki a ngāwe wahewa mesino ulaki ki he wha. Ta ko ne uhinga ia ke mautatari ke hokoma e lau maari mani, ke ne whakakofu ki mautol ake mālohi. Wow, hallelujah. Pea mautoki o lewa o whai ngāwe, malanga a ahi. Evangelio. Pehape, tau alu me fu mālohi ko ia o whai ke ngāwe. Mautatari ke whakakofu ki mautok ake mālohi mei olunga. Koe palopare malahi e ni e lotu, koe tau tuhake o alu i kai kia ha mālohi. Koe taha ne palopare ma o e lotu, koe tau tuhake o alu ta e kofu. Oku fie mao ke tatari, ke fonu he lau maali, ke papitaiso he lau maali e. Ke whakakofu koe ake mālohi mei olunga. Tuke alu tae kofu. Tuke alu tae iwi. Tuke alu tae mālohi. Powerless. We need the power of the Holy Spirit. Wait. Hallelujah. Tatari ke whakapito mo whakafonu ki tau. E kainga, o ki kai koho tau kofu e. Whawhetai ke ki koe ngahi kote, koe ngahi fukauni, ia i ngahi fukawei. Peko e haha tau ngahi teunga whakalotu whakasiasi. Palestini, sekelitari, taki, pisope, pe koe haho tau tuunga i he siasi. Whakawhetai ke ki koe ngahi wala, koe ngahi teunga lelei. Koe kutalanoa whakalau maari atu. O tau fie mau ai mālohi mei olunga. Pa tau toki o whainga, mou tatari se usarema. Ngawe uluaki besta hawata ni metahaono. Nau tatari he loki olunga, waheua. Tohi ngawe he loki besta ulaki he whaa. Pea hoko me lewa e lau maari e mano ni, pea toki tuu lewa pita malanga, toki lau lewa tohi ngā alua ike mahe ua walu. Tō ate mana mea whakaufu, whakatuu siasi, aahi whoaki me ake heke. Koe tō atu, e nau ngā ue, kona osi whonu he mālohi, osi kofu me he mālohi koia mei olunga. Tatari, ke whakakofu koe, ake mālohi mei olunga. Tukoe alu tae kofu, pia tukoe alu tae mālohi. Alu moe iwi. Koe iwi ia, o lau maari e maa onioni. Koe ahoni ia. Whakamanatu i ngai sias, me ngai wharelotu kotoa pe. Ai hifu a lau maari e maa ni he loki ko ia i olunga. Koe maka ia, e kamata anga o siasi. Oh, hallelujah. Kamata ma olunga, kamata fefeka, kamata mālohi. Ai kamata moha, ai kamata mo lau maari e mani. Koha siasi, kamata he lau maari e mani. Wow, siasi fefeka, siasi malo. Koha whamiri na e kamata he ngau e lau maari e mani. Wow, tō ate whamiri. Koha mo ui ha karistiani. Kangata e fine e talavo fine mui. Na e kamata, pe na e tanu po, pe na e whakawai, pe na e lay down a foundation. I he move, my work of the Holy Spirit. Wow, karisitiane malohi. Ko he pongi alu ke he ngawe. Kamata he aho.
ka mata mo lau maari ma tatari ke lau maari tuang hano taimi ke ne rea ke te koi whakafonu ai mo ui he lau maari ma oni o tua pito he lau maari si o rea a ewa ngau e lau maari o tua e kau ngā karistiane o kumahuinga ke wha utaha mua ki tau tolu ki he lau maari o i wawonga ta e kau ngā karistiane mea pāma koe polo pale malahia e si mea koe māmahe wahe pia mo vete e si kai ki tala no au ke mapaki ko tala no pen he loto i siasi pe taha siasi pe taha pentekosi pe taha ko wesiliana ko se stong ko mamo i loto pe i loto i siasi ai māmahe me whakakau kengi kulupe hai ka tā mai e se tuata fai whekau tikoni mo vete pe malu pe ai whare pe taha ta mai leva e Paula Korinto tu koe o tu he gift o spirit ka mo ha mo ki he source only one Holy Spirit ko lau mari e ia o wonga ta pe koe pole pe ia mo ki tau tolu he sapate uluaki o sone e wanu ata hafi ka nga kristiane tau ha pe mo ki he momona ha mo ki he elito tu ko piki he va mo manga ka ha mo ki he elito o mo ui ko lau mari e man how be no foi whaka whetai ke ki ko ngahi mea ofa o tua ke kau tangata me kau whiwhine o mea ngai aki leba operate leba I give a spirit ko ya to build to edify a body of Christ and we thank God for the gift of the spirit ka ko mea ufa manatia Paula Heleson o ahoni ko mea ofa ko ya ko fuaki pe he lau mari hene whaiteriha ka ko lau mari e ma oni ko fo i lau mari o kutaha pe ko kulo tu ia I ahoni hoko mo e sapate uluaki ono I mahina o wana taha fitu ki tau mao mo ai lau mari na hifo he loki o lunga ko lau mari ko ni hanga fa utaha mo ki tau tolu holoki mo e a mahe pe to mo e ngahi me whakakau king pe whakakulupu ka tuku mo ki tau ha pe mo o taha he ko lau mari pe taha ko eiki pe taha ko papitaiso pe taha tau mai pe o nofo pe I he mea pe taha tahawa mo taha tolu ko whakao se vesi he hange o taha pe an sino ka kulahi ahono ngahi kupu pe ko ngahi kupu ko toa pe e sino pe e taha ko ia o kulahi ka ko sino pe e taha o pe he pe foki akalaisi si o ke mahina whakamatala Paula ves tahawa sino pe taha ka kulahi an ngahi kupu ko ngahi kupu ko ia ko nau whatongi a pe ke nau luku ha mea kelelei ke foi sino kalais o ke mama he pe ni mai o lele ki me o ke mama he pe kawai o lele ki me ka ke mama he pe teringa o lele ki I ka una piki kotoa peki sino only one spirit pe toki piki mai leva ke ngai gift pe na toki contribute leva ke body to build or to edify the body of Christ fast vista tolu he ko tau papi taiso kotoa pe I lau mari pe taha ke sino pe taha pe ko kai siu pe ko kai sentaire ko ha popula pe ko tawataina pe ana e whakainu aki nau tol ko toa pe I he lau mari pe taha wow tatau ai pe ko siu pe ko sentaire tangata pe fefine popula pe tawataina tonga pe ha moa pe fisi mauri pe palangi Lucia sia mane Czechoslovakia Asia Europe fahinga lanu fahinga matakali ha ko toa pe ke foi lau mari pe taha he na ta winu pe I he vai pe taha ko vai ko ia ko lau mari mane e ka nga kristiane tau ha upe ke foi sina pe taha pa tau ha upe mo ke foi lau mari pe taha ko lau mari ma oni o tua tene whanu te ai ki tau tolu e whahinga mea o ko makehe au pitoia I ngāu e lau mari he konga wha oskoi o ke lau siasia e kainga o ku hoa I o tuano lau mari e ki he mea kotoa pe. Na ia whia ngea e while eiki I he mau lotu e whamiri o ku hoa. While matapa ni koe mari e whaiwhikau sa stonga tau e taina. Ka ku mo ui whaka pentekosi. Wow, e ku oho ware hallelujah whawheta e. Pea tu o whai e ne tala loto. Tala loto tāpuake. Lau e ngahi vesi lau loto. Lea ke te. Papi taiso lau mari e. Ta kua koe ne mo ui pe ia. Kainga. Ka while matua se stonga tau ata ina ia. Koe mari e. Ka sio ke o huai o tuhano lau mari e mali he ahon.
wa he o tua no lau mare fu kulupu lotu i tonga sisu ko e fitu u ngingi lau takia chest prema be conference pe mai kai fifina tola kai kau katolika ia ni ia me ngai sias ke we ka wesi dia na ka sias tonga me sike hua he o tono lau mare ia ngai feito ke e ka nga kristiane o ke lau sias ke lau matakari ka ke ha popula betado ka ke te siu ma sen kaire o ka ke te metodismo e wesi da be pentecost sias tong katolika mamoa bahai muslim ia ko si puta euri peuria kata hau whakataha pe papi teiso he lau maari maoni oni e otua. Whakakofu ki tau toke malohi me olunga. Patau toki alua ki o whai e ngāwe. Wow, he kai ke whiriwhiri mana koe otua. Koe fwoi lau maari e pe e taha o tau hao koe ki ai. Kane hanga reba toki tuwhai ngahi mea ofa. Koe mea kuke mau. Koe mea ofa. Owa na ke pore pe hikisia he mea kuke mau. Kai abebe mu e ngeia mai lanlengi. Talangi ki he otua. Malo e mau mea ofa lelei. Malo ko koloa i ai he siasi koloa i ai he minisuri whakarere ta koe mea ofa pe ai otua ki ene tā mai iki koe lau maari e o ku taha pe ko ki tau tolu koe ngahi kupu pe o ku tau piki mai ki fwoi lau maari e ko ia koe kulotu ia he ahone tuku mua ke toka e lau maari e maanoni otua i he tau ngahi mo ui mo family mo sias pia mo e whonua foki ke wha utaha pe ki tau tolu ke fwoi lau maari e pe taha only one spirit. Eta mai ke lotu ia, taba ki mo e ki tau taha ko tau pe ahon. Pake lang lang ia pe ho hua fai. Jesus Christ ko alfa mo ui. Amen.